Wot Aryemo, presidential advisor nine don kede Kwene je. Presidential advisor nini kede Kwene dong. Into nen chalo appointment nini kibikworo ko kwe chalo chukla choba. Appointment ma megi chalo presidential advisor ni. Nen chalo obidugu akor kwe chukla cho. Yeah. Wot Aryemo jal. Kau mako pori jami. Pori jami charo mon kea. Uno nero mon kea kira gi por kere jami. Mon kea gi pori jami ta. Dok program gi peke. Oida moki ken maki mio. En me do mir luga. Kono ni chuaritin ki kobotung por gali kuija. Unyo ki kobotung a piara. En mere wot. Chokote ko speed kenyo wot. Oida pa mon. I ala bon yue dudi. Umire kid ma oida unguki kede. Kono nguki tika miano kwon. Kwe titi mungo. In meri don I wet dong jem weng. Chak meri don wot. Mana ye kiragin makitime kom wot Aryemo. Ikare maki goy chimbor wot Aryemo. Ni president tika mirwate kedi State House. Luche ben tika mirwate kedi State House. Wot Aryemo o ada bon yue dude. Bebe utamoni ko equate iloke. Ko ngi iloke matek. I analyzing the situation. O America lumon kea nyukea. One order. Order ni moja. Balo chawo peke. So, Johnny Guvole Wot Aryemo ko. Tij mo peke. Appointment peke. Unu nena wobi pa ji. Kenyir pa ji. Kakitimo appointment. Unyo kitimo reshufflement. Ini winyo itabiat pa bienu uchako tichoko. Ingeni anadi no chako tichoko. Ingeni anadi no tido inyim parliament. Parliament of cherka vetting. Pa Wot Aryemo ni kombelo duedi. It is now 2 months. Tipere. Wot Aryemo tika bange merecha. Tika bange sabab me Kampala. In Kampala sabab. Wiyo chungoko. Being chalu gia. Mau moro. Ichere gyo gang borro kacha. Ichere la ruby. La ruby. Iyo pala bekcha. So, actually, lok matie ena ye ni. Position mo makimio boru team bosmic. Wot Aryemo. Peke. Appointment mo makimio boru team. Peke. A logo kingat mo. Matie madit ene Uganda kono. O wajate. Ni gen makimio mer bot bosmic u team. Ene ye chene mo manok. Me facilitation. Weko bed kid around. Chene mo mer me bed around. Dok chene ma president no wainiki mi bot bosmic u team mi. En Joe makukubu team. Para weko team o State House. Gu jago wiye mo keneko. Ma chilingi dong. Ma o chiling team ki kome. O kalir los mo matitidi. O chiling mo matidi. So, u team competitive disappointed. Ento, dugu iwang luak, me wajo disappointment. Ma mege ene ye tek. Pien weko kuni, erinen la ming, erinen la baba. So, u team tika tao kile wicha. Germany tima right. La dit cha me Uganda ni, u wajatini, u team bosmic, uno tika tuju mong mugu, mau kane adada. Tika tuju mong mugu ko. Magin gidnero ni kweli mong enu ni kau team mu meteki tuju neko digi maja ubi yelu giego karme campaign ubi yelu giego kagien gidok i campaign madme 2025-2026 chi gen giberu pen gitamo ni u team kiringo ki duoko Uganda ki wot ki bawo wiye kenyu ki wot ki wilu wiye kuno gimiyo ne fall hope Hop mugumano tie voyongo. No petit logada man eni kidma gitimu kere nakajui I politics. Mimi yung fall hops boru bol kui unyo bodano. La diti waju dako medo bene ni target meti Q team TY 2025-2026. Ite neone tikpau team foot peke u team gengiluo meti kede ikare me campaign iyera me 2026 ento pe ikare ni
Dong gin matie ite kare ni gin dong gibi bedo kamiyo chamugu maporo ki wimecha. Ngeje unyo ngwido chamugu maporo ki wimecha. Oite mecha en chameno ni gin gibi nero ni utim ko mier bet ka kuo kenyu. Paga we kare me dua. Kare me dua ene beri oro por kare. So oro padu NRM ki pa jumati gamente ene tiwe 2026 ene kare enu ni cham omiro bet ka romo la dua mate. Kare me dua ene kare me biro kui. Kare me chono kui. Kare me campaign. So, ikare enu ni ene gien gibi bedo ka motivating la dua. Ikare enu ni ene kare ma gien gi chako kero la dua budget. Ikare enu ni ene kare ma gien gibi neno ni kuona yera mo umiro ki yet kinying la dua. Chogo bene no umiro ki neno ni pedo ki chwie o kwiji ki wek odo rio mo udoi ye ma nok eni kom chogo kenyu. Wek la dua ugal ki wae. Wek la dua uyele kede. Ento ikare ni la dua pere budget. Ikare ni kuana yera mo pere kinying la dua. Bini kare ini gien giti kare me chui. Chamben ti manok. Jim mabe ki gwari der ni don chero katum moko. So ikare ni la dua don ko yinjo ne. Kira gwe mbugu wot ki gwero. Gina chama mugi kin gang. Mana ye gin matie wuna chuli. Mana ye gin matie wun ka machalo luo. Mao mirunge. Wekuni dori peda obed ka penyo wiwu. Wekuni dori pe obedi ngeng. Wekuni peda obed ki surprise mo. Ikom la doa. Lokum la doa anda waje botu eno. Lokum la doa anda tiro maleng botu enu.